كنا نوافق كفوت دت يا رب تنوفودي آمين ثلاث أمو هيرو مدت دبت نيجت يا رب نما غاري كبين جرا فورك يرديو كايدة فاتة دون نما واي بيلون أجرا سوري بيلون والله يعني كمان كمان كسر الرجال كسر الرجال كمان كمانو أني آرين ثلا بوتة دبي كيس سافي حكت كبير كتنيا مرة كريم ثلا كبير من سال بتة كبير دبي سيس وان سودان كيال لكو بكمو أكس وان جولين كون دلي مالي جنة سودان نمدين كم سودان كي دين نمدين يعني ناكن أكس والله نمدين يعني دين هكجالة نمدين يعني ناكن نني ورا بيلون قباسومتي الله أكبر أني بيلون مرما خالله سنين مهجدو متي خنام نم يدوم بيلون قبه شيء أكنت منكر سني أما الليتني تابو تدين أنجا شيء أكمل سني سنداوا ولا دابته شيء هندوبة قربان فورا كمي دوبة كانشي دابته تيجا كمي دوبة كانشيدا زين كلا بوجه مكينا كيس سيسا نما روتا تنقباه البياني قباه البياني أكنت خاصة أكس برتي نما سلا خاص ونون تو جارتي وفي أنا ماني هنا والله هنا فجارتي سنيدة هنا والله حتى علي بن أبي طالب تجس علي بن أبي طالب هنا فوق إسا تجس نيمزا علي بن أبي طالب سواك فاطمة نتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام مال قوتا يا سواك هو جلبيتي وي فاطمة كيسا مال قوتا سواك وسو أتيابو والله هنا به فاطمة كيسا أدم اللي سواك فاطمة كيسا تابو إرتي سواك إسين سواك نمامي سواك إسين سواك ناف مال قوتا إيه كم فاطمة كيسا مال قوتا بو سواك إسين برابو شيء كذا هنا أكس نمني مقرب خوري براب حتى كنا ميتي أنيسا بينا ما قلت توي حتى نا باي بنجانا كبيتو والله أبوتها يقول بس تبيجاين أورومون لما تدقف على أورومو اندزينو أورومون دي كفونو أورومو أراجنو أورومو وزته ليبوش أورومو مالت بفدراليزم ميامن ببهي بيسبوش أكلنت ببايل بقوانقا أكلنت በሃይማኖት እኩልነት የሚያምን ታላቅ ህዝብ ነው። እውነት ለመናገር ኦሮሞ ባይኖር አሁን ላይ እኔ እንደዚህ ጋሞ ነኝ ብዬ ደረቴን ነፍቼ ወላይታውም ሲዳማውም ሌላውም የራሱ ማንነት እንደዚህ ደረቱን ነፍቶ ያንጸባርቃል ማለት ዘበት ነው። ምክንያቱም አሃዳውያን በሃይማኖት አንድ እኩልነት በብሔር በቋንቋ በባህል እኩልነት የማያምኑ የራሳቸውን ታሪክ ብቻ ያንጸባርቁ ሌላውን የሌላውን ታሪክ ቀብሮ የቆዩ አሃዳውያን ውጦን ይጨርሱ ነበር። እድሜ ለኦሮሞ ለአሃዳውያን የእግር እሳት ለጭቁኖቹ ብሔረሰቦች ደግሞ መከታ የሆነ ታላቅ ህዝብ ነው። እንደምን እንደ ዜግነት በወረቀት ላይ ተፈርሞ የሚሰጥ ቢሆን ኦሮሞን ተቀበል ነበር። ግን አይሆን ማለት ተፈጥሮ እንጂ እንደ ዜግነት ተፈርሞ የሚሰጥ አይደለም። ብቻ እንዲያው ብሔሬ ጋሞ ዜግነቴ ኦሮማዊ ብዬ ራሴን ማሳመን እችላለሁ። ይሄን እኮ ባህላዊ ልብስ ስንለብስ እንኳን ኦሮሞ ያበረታታል። በራሳችን በጋሞኛ ቋንቋ ስናወራ ኦሮሞ ያበረታታል፣ ደስ ይለዋል። እሱ የሚፈልገው ይሄንን ነው። አሃዳውያን ግን ክፎች በአማርኛ ብቻ አውራ፣ የኔን ታሪክ ብቻ አስተጋባ፣ እኔ ነኝ የበላይ መሆን ያለብኝ፣ እኔ ነኝ ባለ ታሪክ፣ እቺን ሀገር ያቆምኳት እኔ ነኝ። ልብስ መልበስ የለመዳችሁት በእኛ ስልጣኔ ነው። እንጀራ መቁረስ የለመዳችሁት በእኛ ነው። ፊደል መጻፍ የጀመራችሁት እኛ ባመጣ ነው ስልጣኔ ነው የሚሉ የማያፍሩ ትምክህተኞች። እኔ ኦሮሞን እስከ መጨረሻ ድረስ ከኦሮሞ ጋር ነኝ። በተቻለኝ አቅም ሁሉ ሌሎችም ይሄን እንዲረዱ እሰራለሁ። ኦሮሞ ውሎ ይግባ። ኦሮሞ ታላቅ ህዝብ ነው። ኦሮሞ የብሔረሰቦች መከታ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ዋልታና ማገር ህዝብ ነው። በቃ ለመግለጽ ትንሽ ያጥረኛል። ይሄንን ህዝብ ነው ያጥላሉ። ሌሎች እንዲጠሏቸው ሲፈልጉ በአዲስ አበባ በኩል በፊንፊኔ በኩል ይመጣሉ። ሲፈልጉ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ ወረዳዎች በኩል ይመጣሉ። በስልጣን በኩል ይመጣሉ።
ኦሮሞ ህዝብ እንዲጠላና ኦሮሞ ላይ እንዲነሳ ከዛ በኋላ ተረኛ ሆኖ ለመያዝ ማለት ነው ስልጣን ላይ ለመውጣት ከዛ ጨፍልቆ ይሄ ብሔር የሚባል ቋንቋ የሚባል ማንነት የሚባል ነገር እንዲጠፋ ድሮ ከዛሬ 150 ዓመት በፊት እኛ በታሪክ የምንሰማው ያን ስርዓት ለማምጣት ስለዚህ እኛ አሁን በአሁኑ ሰዓት ከኦሮሞ ጋር አንድ መሆን አለብን መታገል አለብን በጣም 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 ኦሮሞን በጣም ነው የምወደው አይ ላቭ ኦሮሞ ኦሮሞ ውስጤ ነው ልቤ ነው ደምስሬ ነው ኦሮሞ akkam jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii nagaa kootti gara sarabbii aangoonaa kennaniitanii osoon aangorra jiru aangorraa bu'eem maali jettanii hunda gaafattan ani Dr. Abiyin ture dura akka Dr. Abiyitan ture dura mana kana keessatti jechuudha duraan warri jarri arabaa kuni warri manaan hojii madaamin ta'aaf namichi kee kuni bakka ijoolleen isaanii deemtee qabanii naan deeman oomisha Itoophiyaa Itoophiyaa kan wajjin hojjennu san jechuudha. Duraan gisee Filiippiinii wajjin hojjennu Filiippiiniin hoggaa ja'a waan dura turteef aangoon kun naan kennamne. Kushiinaa keessa hojjedha cidhaatiin hojjedha kafanan tokko isa duraan gisee meemittiin sun Filiippiinii sun jirtu jechuudha. Amma Filiippiinii sun deemtee naan bakka Filiippiinii sanii san aangoon kiyya ta'e. Mana muluu wanatu qabee deemanii. Waan badis na gaafatanii waan jirus na gaafatanii qabanii naan deemanii bakkeen gaalaa nafu bakkeen bineensaa nafu bakkeen namaa nafu firri isaanii nafu bakka ijoollee sun ejjette nan ejjedha bakka ijoollee sun deemte nan deema waan ijoollee sun nyaatte nan nyaadha birriin naaf kennamaa waan adda addaan naa kennaa turan amma quufetan aangoo san ofirratti qabuu ofirratti ittisuu dadhabeetani Itoophiyaa saniin wallollegaa wallollaan deemte mi'uun badde amma yoo maal siniin jeesitti tola Filiippiinii duraan aangoo irraa buusee akkasii bu'sanii teessoo tirra taa'e amma isii fidan isii fiduuf amma waraqata hojjechiifataa jedhan amma dubara akka dharguu aangoo tan of harkaa fuudhee kenne amma nan hojjedhamoo nan deema mana kana keessa amma hojiin kun hunduu natti garagala isiin amma ijoollee hojiin ishee jettee deemti yoo sammataan na dhukkubu na dhukkubu ufumaa kiyyaa aangoo naa kenname akka Abiy sanan ta'aa jira jechuudha nama Abiyin aangoo Hayilamaariyaam Dassaaleny dabarsee kenninaa fi nama adagarraan biyya jira. Akkasan ta'e jira keenyaanis amma. Akkasan ta'e amma akkaman taaree amma Filiippiinii sun cuftee aangoo koo kanarraa fudhachuu kaate duraan pirezidaantii ta'e tan bulaa ture. Yoon ani galutti micoora Itoophiyaa sun hunda hojjettee na eegde ani zannaqeetuma hirriba bichaa lafa koo eegadhe ijoollee rafisee rafuu qofa tureeyyu. Amma kunoo fooqii fi gubbaa lafa nyaata. Hojjeta qulqullina sana ijoollee eeguudhaan kafana tokko sun miicana nagan yoo ani sarratanyaa fiddan duramaa walloltan isin lamaan hin jiru sarratanyaan jaan amma Filiippiinii sun waraqaan hojjetamee fi ji'a lama taatee ji'a sadii taatee xumuramuufitti gaffa inaan jaan naan ta'u hojjette qaxxal inaan jaan kaman taane biiroon qabu qaata dhufe galuuf birriin qabu akkaman ta'amee Abiyaan turee eeggachuuf kunoo aangoon harkaa fudhatan Mega si mala kana bikun ceye bishaan biratti eebu